أشهد أن لا nusura jya kuri alimentation uzana amazi ya kiragiye hano abashyitsi bagiye turabikeneye musaze hano abashyitsi bari hafi biravuga mama abahinzi baje tukaba kubirya kubera iki se tutabaha bamereza izo tomati ndebere wa mukobwa natumye amazi kuri alimentation umubwire ngo yihute ubanguke Mani ipiraunu ako ninyigera ndatenga urusani bubi ubu butatu ndakumenyereye reba irayikiheruka gushira ejo bundi wagize isoni zo kujya hara kwa nusura mwa ara kwa Jamira ngo batinye kujyayo kwa nusura se ariko nawe rero abagahitsi nuza ese nagura kubyumva ari ahantu ariko uyu munsi rero ngiye itakaza byarakunze nongera kugira isoni ina lillahi urasika umva rero mugende ewana amazina ako si wewe barakwita nde buriya ra jasi ubundi urabinyobemwa wese uriyitana yewe ubundi baranze ubundi rero muri mukaritiye yabazi ko nakundi ariko wese shani ariko nurusa zamuka bunyobwa usigakurikira neza usukona kugenda abantu rusa ariko ibintu bimeze neza nizere ko natangira ikintu kibura nta kintu kirabura natangira ikintu kibura na kimwe kugira ngo reba uriya muhaji wo ku musigiti uriya hariya ku giko uriya muhaji araza hano karibu ndatishe rero nanjye ubwo ngubwo ngiye gusimbukira ku musigiti niho n'amasaha mfashe ngende nyine sare mitengo sawa hari ikibazo ufite ndakuzanira kabisa
Njye rero ngiye mukobwa we ngiye twumvikanye ko nzamutwara. Awe kumutwara sura umupende. Mujya muri abo kapsi. Urakeka ngiye ndagira mwayivye neza mwa. Ahubwo tugira turi gutinda wewe urugundindira wewe ngiye urandanarangije. Oya. Masijyo barego mwenye kumbe ukikira ingurube mwana. Usiko maze imyaka umwaka gushize ndano hajya no kubura hiti mwana. Ariko ninyifataho ayigadashikida kuramo n'igisibi. Ahubwo mwana mere ari he? Niba tumucungire uramenye telefone yawe uyibika ushiramo akadege. Ugasanga yongeye kuduhamagara tugiye kwaherera ingurube. Uribuka ko ushize byagenze? Ngo sha hino ira telefone ndibuka njiremo akadege. Kubera ko cyagete urwibuka cyagete twagiye kuvumbera duhamagaye. Sha ndashiramo akadege gwamugana tongera kuza kumpamagara. Akomana nawe urugutinda. Ntabwo urugutinda tukiyugira. Ubungubu amazina turakoresha nayaye. Amazina turakoresha. Uburibuka. Amazina. Reka bakwite Ashfaki. Ashfaki si cyo kizina bana ndashobora kukivuga. Ashfaki. Bamagare twumva. Ashfaki. Yora. Ntabwo bavugaga yora bavugaga nam. Twagiye. Ashfaki. Nam. Rero ubwo sheye nabari twicaye mu ntebe araguhamagara ashobora kwita guhamagara wewe ugiye nyine cyo gukora nakandi kantu gatuvuga namushe none ngewe Yesu bavuze salamu alaykum. Salamu alaykum. Usubizaga gute hano? Salamu. Alaikum salam bragade. Ahubwo wagira sheya kwigisha urutu. Ngewe buriya uriya mukobwa we buriya iyo turi wabuze uzi mwanikira vuba rukundindira nasuko ubundi nuko amaguru gakurukaho ubundi urumva naranga sojya kwahirira ingurube ubwo sheya hasa kubonye bururu kujya kwahirira ingurube ubwo waburiye kurayi ako ejo bundi deka guhura ndi kwahira muwe ndi kwahirira agapanya none ugiye no guhinguka iwe ngo ugiye kugira iti ayiga data we ako ngira tugende rero ndagenda nambaye kuki ariko si mwana telefone nangari yawe ari kwamagara bashobora gusanga barati nari mama oya orasi abari wera aho yatem kudukabiriza ara nibe gura biri gupfuneka ibi mutsi turawujya Bura uwo muntu none mukuvugana ufatara kuvuga cyane mwa ntago byashoboka pe wiki saba kirone ngo birahindutse ngira iti yabayisha aya sinanzi ko ari umunsi kwa mbere mwa ngo twakerewe mwane ayiga none se twakerewe gute wewe nawe wambwira guko nari kumbwira ngo ngesho ngo nubwo twagiye icyumweru se akaba pende sinabayisilamu bagasengana ndebere ni izina ry'Imana umuntu namukupa ubundi mwure kandi nikomereza gukukira ingurube ko nari maze kuko kwirwabira kenshi uburo none se Imana yirwo rero rero siko twabigenza sura ukubona turabigenza gute umenya sinangarabye sinari maze kuba n'inkwetasha n'agatsina ariko bura nibutse agatekerezo hari ku muhanda nabona utamuka abayisilamu benshi tubwira turemba turabona umuntu ugiye kuvuga ariko ni guhamagara uvuze ukuri ambara ishati twikoze mu kozesha twe tunaretse no kwambara uwogira vuba tutakibuka no gusoma inyari ivanjiri barikira ko nigiragamo kanibuka dukeye alifu batataha jiza kanunda wandatwebage alifu batataha jiza assalamu alaikum inshallah Umpas,
baramuhambira ugamura nk'abasiri ukora atanisize mwana giraho nacumutse Wowe kagura ufunguzo ngiye kwa Bernard utaje. Mano sikora indisize mwa. Ende mani wowe. Uraswa muzamu wa kwa shehe. Uriya mushiki aravuga. Uriya ni we. Niwe. Ahubwo tujye kumubaza ngo nibi wakwera ko abo abagaye binoza. Ushobora kubona bakoresheje umunsi wa mbere. Ushobora kubona ko bakoresheje buno. Umva Salimu. Sali. Assalamu alaikum. Alhamdulillah. Inshallah. None si naherutse uri zamu wa kwa shehe. Kwa shehe. None si amakuru yaho mwa? Amakuru yawe ni meza cyane. Ni meza? None si ngo byera yidi kuntu bimeze bimeze. Iradi yabaye ejo. Aya se wara kwa shehe nawe yabaye ejo. Iradi yabaye ejo ariko burangiye nuko shehe yabwiye nyine mbe nagera ngiye guno munsi. Ugera umunsi. Ubwo rero twajyana nawe. Muri mani iri kumwe natwe. Ese ngo bimeze. None si ubwo rero reka tugende. Uri kuvuga ngo tujyane? Tujyane. Nasi muri kubona nambaye ngamwe abisilamu bambaraga ngamwe. Aho tutambaye nkabona ihe. Wadutunyura hano. Urabara musore kumi ya Bernard. Tumugambanire none. Hasi rwanda gira tumenga shehe nga. None ngewe nabaye nga nusanga amuceti. Basare mutwaje. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يولد ولم يكن يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس Nitugera kwa shehe tugiye kujya. Yego, muri beshe ngurishe nko kumuso. Ubundi se kumusa kurajya. Kumuso bakwifashishaga bagiye kwiherera. Agiye kwiherera. Nararatsekeje. None ko kumusa ariko baherera. Abayisilamu Ariko shehe nangara ngo tirazina nzara. Izo nzara ariko ngiye rero. Dipfa kwinjira nta kibazo. Kwinjira. None si. Ariko mwana siwe tuzangiye ndeba nawe. Ngena nanzi ko batuzangiye bra basanga basinze. Ariko rero hari ahantu bari ndi kubona bari kuzana ibintu biza kujya kicara. Rero bwana ageze ku musigiti. Siko kuko ngo tumenyere kwinjira bose. Ngiye guterana za dawuri mu mbona wamushehe wawundi winjiye ubona kuyemo inkweto ubona haragiye acishije mu guti. Noneho ubwo rero ingo nandi kuba bari kuvuga ibyara bushehe ariko dudubiza ibyara ko. Assalamu alaikum. Nje banyita Alaji. Sibakwita Hashfaki. Tuvuye ku muti. Kadusengeraga Kanombe. Gusa nuko uyu munsi kari twakoze urugendo turavuga ngo reka ubwo ariko rero Messi bira byaraboneka twigisha byono ubundi bira turabizi ubundi umwisemo muzima niko ahandi yose kaba yanayiba. Assalamu alaikum shehe. Ngiye mwita Alaji.
aho kwita Alaji. Awe witwa nde? Banyita Ashfaq. Ashfaq. Yes, Ashfaq. yes. Wowe? Njye ni Asmail. Ah, niho wa muhaji. Wandi twajyanye Dubai. Dubai. Rero nandi kugira ngo mukanye kari buze imbere niyo mu rugo natetse nta ikibazo ubusabe bwanyu nasanga muhagera. Takwagera bwana nta kibazo. Nari ubaze sidani tema pirahura. Nta kibazo pirahura. Piraho yo nibihari na ariko ubundi umwisilamu amagana piraho. Uriya gusa ariko bapende oya nako gusa natwe. Ariko twega abakristo nyine basubira kanombe. Abayisilamu ubundi icyo tugaragaza gusa shehe niba tutagutindiye twagenda katwereka nta kibazo kariburi wawe ukatubwira n'amakuru tugasoza n'abana na familia bakumbuye twese. Tunayenda Ngwara tukiye n'abashehe tunaenda kabisa vyote vimeze ni bwana niyo tuzenda ala alekuhamo umugisha bwana uyu mutsara yatanze imigisha ni bwana ni umugisha ariko mbamari guti turagu Uravana ukikwambuka kuri mazaje mubwira kuhamagara kugendega yalla sayi ukambaye jilbabe bagenda imesana kwa maana yanjye ubu papa wawe sanze utambaye jilbabe bavuga ko wayisize umva gira vuba dore abashyitsi bari hafi kuza umusongere zino filime azifatishije ninde muntu ujyaga kuzifatishaho reka mayira ndirimbo mvuye gusubiza inyuma dore ukuntu itangiraga assalamu alaikum uzamara kufatisha jani kwa gatanu Raid Mubarak. assalamu alaikum Waalaikumsalam. Bite peti. Mangana na. Makuru. Ubona muri kureba na move. kureba amafilime mwanya karirimbo byose turi kuvanga Do. ewe ongera kuri gabanya kuri volume twumve gabanya kuri volume ewe karibu mwinjire assalamu alaikum Waalaikumsalam. assalamu alaikum ewe assalamu alaikum Waalaikumsalam. assalamu alaikum alaikum salam assalamu alaikum bagiye kubitunganya inyuma kano gafilime ni sawa ejo uzambwire dusabe papi igiceri ajya kugafata none se uriya mugore ko bari kumukubita Raid Mubarak. Tanzania twashaka Yerusalemu ngira ngo twaje turi kumwe ku musigiti ngira ngo uko twari babwiye dusarira i Kanombe ukaba wisome oya shenge tatujuye uriya ni muvandimwe wawe wavuga y'amazina bisi wowe urabandika muravuka yewe natewe n'amavuga n'izina uriya nivugira nta kibazo yitwa nde rero amazina basanzwe bamugaraho banyita Alaji madamu tungane vuba wese barebe abashaka gahijya ngareba kano gafilime twatugeze uri kutubwira amazina ye rero nababwiraga ko bitwa Alaji
Alaji. Uyu mugenzi wawe witwa nde we? Nuza mubwira ibizina. Aya. ariko nyine tutanagora nyine. Rega ubundi mazina ni benshi. Ahubwo iriya ndirimbo muyitaro tumushyiremo ya indi yagarutse cyane. Akuwe kuba utari gushyiramo indirimbo. Zina yindi. Zagenze. Ntabwo bifatishije. Kuki mutazifatisha? Rekiyo. buriya ziriya ndirimbo rero twebwe nizo twirirwa turi kureba ziriya njye na n'umuvandimwe Ewe ni wanjye izino. Ariko hano hari shehe mugenzi wanjye nawe yabishije. murakoze amazina yanjye banyita Simani ubona kwifatanya namwe Asumani ndamuzi buriya umuturage wawe ndi Asumani Hari undi muturanyi. hari undi muturage twa Asumani Kibazo. Uyu ni madamu wanjye. Nawe yabibwira. Yitwa Jamil. Kwa Jamil. Yitiranwa na wa mukobwa wanjye. ndabyo by'ubundi Ona tayo muri batisimu. Baritiranwa. Wabyaye. Nabyaye umukobwa wita Jamil. amazina yanjye rero banyita Ashfa Ashifa. Twitiranwa se. Uratirikira. Shehe, uritiranwa nanjye yitwa Ashifa. Ukaraba imbere mwa. Witungi. buriya bashere bakaravuga Ewe nawe ubundi karibu kabisa. Nta kibazo mu rugo Wisanzuye. ibintu ni munangi. Nasi shehe njye kuzana ibiryo cyangwa mbendetse. Barabizana. Buriya njyewe nkunda gufasha cyane. Buriya n'umuganda guhiza ibiti njya kwitabira. Urabitabira. Cyane. twari tumaze n'igihe twibagera umuvandimwe wacu No mu masengesho tukagerayo. Mu masengesho. Ku musigiti tuba twagiye gusenga kurwaka senga. Nta kibazo. tugere kwa tujye kurepeta Mbega ipera isa neza. Ariko mwe muri kureba hano umuntu ntabwo akinaga amafilime hano mu Rwanda. Ramanisi Kandi Kiramani. uriya ni agasana kiramani Niwe uriya niwe. Kandi Kiramani. inna lillahi wa inna lillahi Ntabwo turasenga. Wadusengera. uretse munasenga isunze imana inna lillahi wa inna lillahi ala nasibu watu dusangire kwiraidi ni ala myiza inna lillahi wa inna lillahi muhamadi nawe ntabwo twamwibagiwe ni karibu wacu asante Bon appétit. Ibiryo biraryoshe. Ejo bundi ariko muzi ko dufite umuganda tubure nabi. Musigiti. Ariko tuzazi. Bon appétit. Akikisiba shahu. Ahibweko. Agashoza. zirindwi se zibe Oya. Wamenya ari amezi atatu. Siba kimara.
ubundi bajya wiyiriza uri kugira ngo bya byaha wagiye ukora babarire wigirane n'Imana ubone ukuntu ubisaba neza. agafilme kakujya karansitse Basema niba bano nibo ndi kubona wagira ngo ku muryango wanjye hariho abana bari kureba bakirana bari kurya Hano baseye. shinga umusukura bimarara Wewe wangu moja. Nandi. Uraiburi tunafasha na gani? Na kibazo. Na kibazo. Ni zamu. buriya twebwe rero mu rugo twese buriya turafashanya twese. Ni ibintu byo gufasha abagizi gufashanya abagizi muri sosiyete. sosiyete sivile Ni ukuri kw'Imana. Ariko iyo phone ni yandi bari guhamagara. Phone ni kumvira gusoma. Ushaka kadeke wewe. Ariko twe nta kibazo. Hano ngaha muri hasi tugira ibintu by'ubujajwe. Iby'ubujajwe twabihugiye kure cyane. Ganzera kubwira. Niba baguhamagaye ukazagira icyo urwana telefone mobile. Ujye urashyiraho paraleli. Nta kibazo. Reba menya mama ari kuguhamagara. Asara kumamagarira Kandi kumva uri gusona. Shambarare twumva. Shira paraleli nta kibazo. Mamwiki. Ngo wewe haramu. Ntangurube kora. Ntangurube numpisha umuntu. Nayo. Ariko si wese nakugiye gushiramo akadeke ntabwo wanyumvishije. Kandi kari karimo. Mbasha. Yuse kugagura. Zana ikiwandako mwe. Zana ikiwandako. يا من صليت بكل